ما ينفعش تجيب ده كده. رقم واحد ده في العالم، ادي بول 2 3 الرابع اللي انا جبته في العالم. ده كده مفيش عيون. مصر عصاره العود الورق. ما دام ما فيهوش عيون وما فيهوش ورق طبيعي انه ينشف. لغايه ما يحضر منين؟ تحت الورق. من هنا. تمام؟ بس تمام باين كله. بص ده يا ريس اهو، شوف ده منه هيهدد. طب انا لو جبته كده، لو جبته كده هيحضر من هنا على العالي. تمام. انما هتطلع تقيله، هتبدا العرفه هي ايه؟ هيجي راح جايبه هنا ايه؟ على المستوي زي كده. تمام؟ الله ينور عليك زي كده. اهم حاجه البرج تحت العقله يكون في ورق، لان البرج بيحضر من بطن الورق اهو. تمام اهو زي كده. طب المهد بره عندي هنا ده اهو اهو. تمام. اكتبه على بوجه. الله ينور عليك. بص المهدل، انا لو جبت ده من هنا قرب كده يا افغاني، لو جبت ده من هنا كده هيحضر منين؟ بص برج قد ايه؟ وده لو جبته من هنا هيحضر منين؟ هيحضر من بره. وده هيحضر من بره، هيروح فين؟ تمام ميت. الله ينور عليك. لا اهو تمام من هنا كده اهو. خليه على برجين. على برجين او برج ما دام مهدل على برجين مستويين تحت العجله كله. لازم يكون البرج فيه ورق. زي ما انا بعمل كده. بص تمام يا باشا. خليكم معايا. تمام. بص اي نواعم طبعا في قلب الشجره من جوه اهي بننقيها اهي اهي. النواعم اللي جوه دي بننقيها زي ما احنا ماشيين كده اهو اهو اهو. تمام اهو. اي حاجه طبعا لمس الارض من تحت بنشيلها اهو. ديك بص معايا لغايه ما بص خلاص الشجره تخلص. هتشوفوا انتوا الشكل عامل الشجره اهو. النموات بقى الضعيفه اللي زي كده هشتغل عليها. بص ده، بص ده رايح فين؟ اهو هتسيبه على برجين. اهو على برجين تحت العقله اهو زي ما انا بعمل كده اهو. تمام. بص الشكل اللي عم بقى عامل ازاي اهو. خليكم معايا بقى لما نلف الشجره كلها مع بعض. اي نواعم زي كده برضه ايه بنصفيها اهي. هنا بحيث ان الشجره الشكل اللي عم بتاعها يبقى كويس اهو. بص ده رايح فين؟ بعد كده عبغاني اهو. بص ده رايح فين؟ اهو. ما ينفعش اجيبه من هنا وما ينفعش اجيبه من هنا. ليه؟ هو رايح فين؟ اهو. هجيب التوزيعتين دول على المستوي هنا بعدين بقى. تمام اهو اهو. اي عالي زي كده انزل بيه شويه زي كده. تمام اهو. ايوه العالي فوق دوت اهو. وده اهو. اخلي الشجره من فوق كده ايه مستوى واحد اهو. اجيب ده واربي اللي تحت. انا كده بجدد طراحات. بزود واكثف نموات وازود طراحات وافتح الشجره واقلم كله على برجين مستويين تحت العقل. واي نواشف واي تكتلات موجوده في الشجره واي نواعم بشيلها. بفتح بهوي الشجره عشان الشجره ما تقفلش معايا بسرعه وتربي عفن هبابي. دايما تبقى فيها عمليه تهويه جيده. تمام. دايما الشجره تكون مفتوحه. ما هو الشجره لو قفلت بتربي حشره قشريه وتربي عفن. لازم تبقى دايما في حاله تهويه. التهويه برضو ما بينش الخشب للشمس. يعني شوف انت اهو بص الشجره عامله ازاي مفتوحه نسبي. الشمس مش ضاربه الخشب مباشر هتنشفه ولا هي قافله اهو. ولو انت بتقلم وقت السمر تحافظ على ايه؟ على السمر اللي موجود. دي فيها مانجا اهي حافظنا عليه اهو. بص هنا اهو خارج بره ده ارد وارجع بيه اهو 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 زي ما انا شغال كده اهو. طبعا كله شايف اللي انا عملته في الشجره واللي انا قلمته. بص الشجره اهو اهو. قلمت الشجره ونضفتها وهيكلت الشجره خالص. بص لا انا اللي فتحتها قوي اللي هو بينتها للشمسه ولا انا اللي سبتها مقفوله عشان عفن هبابي ولا سبت فيها نموات مش مستويه بره ولا سبت فيها مثلا ابراج طويله ومهدله. كله متقلم على برج مستوي. الشجره باينه وواضحه. ارجع كده بالكاميرا بعد اذنك ورا كده صور بقى الشجره داير ما يدور. بص ادي الشجره. لازم عمليه التقليم تتم مظبوطه لان 90% من الانتاج عمليه التقليم وضربه المقص في مواعيدها المظبوطه طبعا.